Dobrodošli u grad gde se najbolje jede. Dobrodošli u grad gde su mantije na gastronomskom prestolu. Ali ne samo one. Mantije su neizbežne i nešto su prave, stvarno, tradicionalne na Boščicu. Zadržali smo taj stari pazarski duh naših nana i majki. Kažete na Boščicu, šta to znači? To znači da kada se savijaju se gore. I postoje mantije i u pazaru gde se okreće to i onda je odnosko glatko, ovo ne. Znači svaki taj sloj se gore vidi. I onda budu hrskave, još da, ukusnije. hrskave i ukusnije. Ćevabdžije tajnu čuvaju. Kažu da se ćeva pravi od mešavine 80% junećeg i 20% ovčjeg mjesa. I to je sve što su nam otkrili. Sve i da smijem, ne bih znao pravu formulu da vam kažem. Ćevapi su nešto što je neizostavno kad je Novi Pazar u pitanju. 5,5, 10 cela sa tucanom alevom paprikom, peperonom ili sveže ispečena ljuta, jedno ovčje mleko. To je standardni obrok za gurmane. Pa ne znam, ja se nisam vratio iz Pazara dok nisam pojeo ćevape. Meni sarajevski i ovi su tu negdje. Odakle ste vi stigli? Sarajevo. Odakle? Iz Sarajeva. Kad vi kažete, to onda mora da valja. I pravo smo došli ovdje. Po čemu se razliku recimo sarajevski? Pa veličine. Kolpite sa sirom, spanaćem, krompirom, mesom, istoručno sukane, sve i savijene. I što ovaj zeljani kukuruzni je isto prava tradicija. Mnogo je i oni koji se odluče za mantije, tradicionalni specijalitet ovog grada koji je proglašen najboljim jelom u Srbiji. Neće ništa ostati na ovoj taci, znači hrana je vrhunska. Pa mi nešto se uvek odlučimo za ove mantije, to je nekako tradicionalno, ovdje mora da se proba, ali mislim da ćemo i baklave također nastaviti ako bude u ponudi. A tek koliko je tradicionalnih slatkih specijaliteta ovde? Slušajte sad. Domaće sukane baklave, te što stvarno nigde ne mogu da probaju, onda te urmašice, tulumbe naravno, neizostavno. Onda imamo ovaj miks, tako reći, u malim tim čašicama, što je baš onako tradicija Novog Pazara, supijaš sa cimetom, onda supijaš zapečeni, hašure koje se sprema u danima hašure, tufahija. Hašure je baš od tih žitarica, pšenica i onda suvo voće, suvo grožđe, puno je proteina i svega. To je jabuka kisela koja je punjena sa orasima, vrlo jednostavna, ali znači stvarno spoj fenomenalan. Baklave su tu uvijek kao u Istanbulu. Sarajevo, Istanbul i Novi Pazar imaju nešto zajedničko, a to su te pite, te baklave i ono što se mi i ćevapi. Povratku svraćamo u Sjenicu po paprike, naravno i sir. I to je to. Bez toga u Pavlaci. Tek je ona stigla. Mantije kažu, pa evo probat ćemo. Kako god, bili putnik namernik i samo svratili u Novi Pazar ili bili gost Novog Pazara, ovde nećete ostati gladni. Šta više, probat ćete, kažu, najukusnija jela koja se u našim krajevima mogu probati.